atisiraki masaki enkaputi atalaki kake nikitoni ake ninye olari obo ake kitotoni. Ne how old were you? Kara inakata nolarin 18. Larin 18 inakata nelo naa. Nelotu erishata nagol oleng. Kegol oleng amu ira ninye kiti oltung'ani namaata enkisuma naitosha. Ore intoiwuo enyenak naa kamoruak ake sininche. Metaa mee iltung'anak duo naaji likindim aing'ura amu ornyangusi apa sininye olaputaa lai. Neeku duo nidol ajo naima enkata nagol oleng. Nelotu enoshi naji enking'asia. Nelotu enking'asia. Nelotu naima emion. Naima emisimisi. Amu atodua etiu ake duo enaa kaaturokine enkop pookin. Naton amu ore ninye apa naa keeya torrono amu itu emuoyu eketaa sesekuana irpolisi. Ana mistaken identity. Neng'ori amu easisho apa ninye te Portland. Olaasani apa le East African Portland Cement. Neeku commute apa tiang'. Nepuku apa tiang' nelotu alo esiai. Kila tadekenya. Oltung'ani apa onyor ormarei lenye oleng. Keetai staff quarters te Portland. Kake niany ninye eton. Nejo peelotu aboitare yiok tiang'. Neeku naa keyok apake tadekenya amu eeta shifts, elo netii shift tadekenya oleng around 6 nelo adake neetai nejing ene saa 8. Ore now on that fateful day naa shift enkakenya etii amu 1998 May 8 May ntarikini 8 olapa le 1998. Neyok enaa oshiake neyok esiai ainyo ake nai prepare nayiaraki shai nelo. Now ore from ang mpaka duo nelo ajing'ie engarri tolam it's like 4 kilometers. Yes. Neyok oleng ninepu 5:30 etabayie olam. Ore naa unfortunately neponu naa sikarini ogira apa aasuj olapurroni otupurruo engarri te Imara Daima. Neponu iltung'anak le flying squad oosujita ina garri. Ore apa nena katitin telelo arin ore engarri naapurrori naa namang Tanzania eyai orpolosie italang'i apuo amirr idia kop. Nejing'i naa ina kutafuta hiyo gari ina kewarie pookin omekenyu naa egirai ake aikaja aasuj lelo apurrok. Neji naa neji etoduaki ina garri ajo eimieki orbaribara le Nairobi Namanga. Neponu naa ina tadekenya apuo duo esujita ninepu naa eitashe tenkoitoi ninye aanyu ematatu. Itu ninye ikilikuan ai toki. Yes. Niteru taa inakata ai spray bullets. Ore kwa muda mfupi taarifa saa 1 interuni taa ajo etii olapurroni otaaraki. Ore by saa 7 idipa atijing'a vyombo vya habari. Nemiyiololo ntae? Mikiyiolo yiok. Kake ore ina olong keeta apa enkanashe enye sherehe peekenyu amu it was on a Friday. Ore naa peelo najoki toshoriki yiok intokitin, toshorikieki inamuka, nishorikie nkera nkilani amu kipoito naa taisere sherehe e sister ino. Egira apa sister enye aata sherehe ya kubaiki watoto. Niaku naa ore ninye peelo nikisosioni yiok aasisho pikipuo enkang enkanashe enye. Piipuopuo airrag. Mikirra ninye amu kitii enkerai ai kipoito ake duo ai prepare tenkaraki ina sherehe. Ore naa peekijo kipuo enaa anashe enye jio ibulumi iltung'anak. Jio kaatodoluaki ake neiteruni aaku kagirai aanyikaki. Jio duo kagirai aaya kwa nini. Ajo jio kanyoo what is not happening. Jio kagirai nanu aanyikaki oleng. Tooko shai, tooko akeyie enkiti shai najo shi. Alafu jio duo mee enkang esherehe ena. Naaku taata nanu suspicious najoki enkai sister in law nikiriamari. Kanyoo doi? Entomononi epaashe lai. Kanyoo toi? Jio nyewan melio ninye duo enopeny enkang. Nemelio iltung'anak. Nikinkilikuan ore tu fulani ehomo naa isinya. Eeta naaji entoki nashomoita ayau. Kake aidipa ake atayiolo. Aja? Atayiolo ake ajo etii entoki nemesidai. Ore taa taata duo enoshi kata neyauni shai naajokini tooko nalaikino atooko shai. Ore taa taata enoshi kata duo ake kigira airriang aajo kanyoo toi naibung taa taata entasat. Naibung. Maa mokure toi duo eetai fulani. Yesu. Ijo kitu Eitu kihit. Eitu ai hit. Ajo kiji mokure eetai ng'ae toi ijito.
Ajoki fulani toi ikija pa Joseph Pirei. Orpayian lino. Metii toi najo kanyoo pemetii. Najo tung'ikiaki naa. Jo keyieu Mary Supet Show, inspiring lives. Murani le Mary Supet Show supa oleng te pooki wueji nigira atumie iyiok agira aitoomon kigira apuo dukuya itumito iyiok labda ing'orita iyiok tedekenya teipa arashu jioni karibu sana ena rishata sidai oleng nikijo ene Mary Supet Show inspiring lives. Ore oshiake ena rishata naa erishata nikintukuj iyie nikijoki iyie inawezekana ayau oshiake iltung'anak oota stories napaasha. Na kiata taata esinke Enkai Namayiana Penina naa keliki iyiok ajo kai ing'ua. Keeta safari eimayie ntokitin nemelelek kake ore tenkaraki Enkai, ore tenkaraki enyuat, ore tenkaraki nitu egila tau nidima ayeu enebanji. Neeku kayieu niton vizuri, ntobirakino iyiok olorika, inua sauti ya TV yako, inua sauti ya simu, mahali unatusikiza, labda uko kwa gari yako unatuangalia. Lepunya sauti amu ore ena story very inspiring. Ore ena story ena mama na keeta story sidai oleng na kayiolo ajo ekilo aitukuj. Ore sii etiu nejia support Mary Supet Show, kiata bills nikilak, kiata different bills, ata camera person lai Jeff tendewueji, iltung'anak oosisho sinche tiatua enewueji Mary Supet, agira ake ajoki supporters, namba zetu ziko hapo chini tenekitamayiana ena kuna shakinisho nikiyau. Be a blessing to this show. God bless you so much. Subscribe to our YouTube channel. Kajinano Mary Supet eneleshao aka Nayusim. Karibu sana mam. Ena rishata Mary Supet kirora apa ilong ake niewuo najoki karibu sana. Egira airoroki olaing'urani le Mary Supet Show. Ashe oleng kaji taa nanu Penina Pirei natajo kanyor Yesu naing'ua Kaptei Northward ewueji nejo Kisaju. Wow, karibu sana. Ashe. Ore Tuesday na enkolong Widows Day ama inaitwaje? Enda Tuesday ntarikini 23. Yes. Olapa leile. Yes. Enkolong oshi napuoi adamu enkolong onkoliat enkop. Yeah. Neeku karibu sana. Ashe. Ore eton itu kiimaki nena toliki ake iyiok safari ino ibolo mpaka nikiami. Toliki iyiok ina safari amu ayiolo ajo eeta very big testimony. Ashe oleng Mary. Ore taa nanu natubulua ake torbulunei loonkera ormaasai. Na natubulua tormarei kumok inkera, nanu enkerai eile. Tiatua ormarei loonkera naudo. Ntoyie uni olayiok okuni. Nabulu ake naaya mpapa sukuul amu Olnyangusi apa papa. Kake naisho Enkai enashe amu anoto naa erishata naawaiyie sukuul. Nalo sukuul naji Enolturoto primary. Naisuma naidip enkilasi e 8. Naitoki taa sininye alo naa secondary. Naisuma kake ore naa inakata tenkaraki naa inoshi najo etigila entito enkalamu. Nitu naa sinanu duo aidip sukuul enaa enaishiakino. Ulifika form? Atabayie form 3. Nalotu naa atupuku sukuul tenkaraki anoto enkerai. Neeku Nemeibung'akini apa iltung'anak inkera? Keibung'akini. Hoo naijo ore naa inakata apa ijo apa duo niaku toishe amu kulie arin apa lelo. Naa peeyieu duo orpayian arashu peiyata peinoto peekiyieu ninye nikiyam naa ilo ake mikiyama. Neeku itu apa kidamu ajo peyie aisho mama lai enkerai paashuko nanu sukuul. Neeku tadamu ake peekinchori? Katadamu ake paishori kake mee kai lazima yoki nanu ake natonyorrayie torpela maayami inakata. Endelea tu. Neeku ore naa inakata nalotu naa natum enkerai enkayioni
nalotu nalo nasuju orpayian apa lanotie enkerai nenyai naa noshi ake pookin naanya irmaasai enkaputi nasuj naishori naa naishori kake itu kias harusi enoshi ake duo naa kiwaki pekintokini aponu aitobiraa aiko nejia nalo taa enkang ilo payian naapa nikitoni muda olari obo ore baada olari obo nelotu naa aaku eshomo ninye tenakop aiko nejia kindipaki atisir nishoori nkishu atisiraki nosaki enkaputi atalaaki kake nikitoni ake oninye olari obo ake kitotoni how old were you? Kara inakata nolarin 18 larin 18 inakata apa nelo naa nelotu erishata nagol oleng kegol oleng amu ira ninye kiti oltung'ani namaata enkisuma naitosha ore intoiwuo enyenak naa kamoruak ake sininche metaa mee iltung'anak duo nai likindim aing'ura amu olnyangusi apa sininye olaputa lai neeku duo nidol ajo naima enkata nagol oleng nelotu enoshi naji enking'asia nelotu naima emion naima emisimisi amu atodua etiu ake duo enaa kaaturokine enkop pookin amu ore naa ele tung'ani apa liatayie osiligi ele tung'ani liewuoi asuju ninoto inakata enkae kerai itu ina kerai nabo ake aata aiko nejia niaku naa enkata nagol oleng ina enkata duo itu intoki oltung'ani itu itoki adol enaa ketii osiligi itu itoki adol enaa keetae taisere naima erishata nagol oleng naima emion naton amu ore ninye apa naa keeya torrono amu itu emuoyu ekitaasisikuana irpolisi ana mistaken identity neng'ori amu easisho apa nye te Portland olaasani apa le East African Portland Cement neeku commute apa tiang nelotu alo esiai kila tadekenya oltung'ani apa onyor ormarei lenye oleng keetai staff quarters te Portland kake niany ninye eton nejo peelotu aboitare yiok tiang neeku naa keyok apa tadekenya amu eeta shifts elo netii shift tadekenya oleng around 6 nelo adake neetai nejing ene saa 8 ore now on that fateful day naa shift enkakenya etii amu 1998 May 8 May ntarikini 8 olapa le 1998 neyok ana oshiake neyok esiai ainyo ake nai prepare nayiaraki shai nelo na ore naa from ang mpaka duo nene lajini engarri tolam it's like 4 kilometers neyok oleng ninepu 5:30 etabayie olam ore naa unfortunately neponu naa sikarini ogira apa asuj olapurroni otupurruo engarri te Imara Daima neponu iltung'anak le flying squad osujita ina garri ore apa nena katitin telelo arin ore engarri napurrori naa namang Tanzania yai orpolosie italang'i apuo amirr idiakop nejing'i naa ina kutafuta hiyo gari ina kewarie pookin omekenyu naa egira ake aikaja asuj lelo apurrok neji naa neji etoduaki ina garri ajo eimieki orbaribara le Nairobi Namanga neponu naa ina tadekenya apuo duo esujita inepu naa eitashe tenkoitoi ninye anyo matatu itu ninye ikilikuan aitoki yes niteru taa inakata aispray bullets ore kwa muda mfupi taarifa saa 1 interuni taa ajo etii olapurroni otaaraki ore by saa 7 idipa atijing'a vyombo vya habari nimiyiolo ntae mikiyiolo yiok kake ore ina olong keeta apa enkanashe enye sherehe peekenyu amu it was on a Friday ore naa peelo najo kitoshoriki yiok ntokitin toshorikieki namuka nishoriki enkerai nkilani amu kipoito naa taisere sherehe sister ino egira apa sister enye aata sherehe ya kupaiki watoto niaku na ore ninye peelo nikisosioni yiok aasishore enkang enkanashe enye pipopuo airrag mikirra ninye amu kitii enkerai ai kipoito ake duo ai prepare tenkaraki naa sherehe ore naa peekijo kipuo enaa anashe enye juro ibulumi iltung'anak juro kaatodoluaki ake neiteruni aaku kagirai aanyikaki judo kagirai aaya kwa nini ajo juro kanyoo what is not happening
juru kagira ya nanu anyikaki oleng tooko shai tooko akeyie enkiti shai najo shi alafu duo menkang esherehe naaku taata nanu suspicious najo enkai sister in law nikiriamari Kanyodo. Ono nepashalai kanyoroi jurunye 1 million ninye duo nopeny enkang nemelio iltung'anak nikinkilikuan ore fulani homo naisinya era naitoki nashomoita ayau kake aidipa ake atayiolo Aja. atayiolo ake ajo etii entoki nemesidai ore taata duo noshi kata neyauni shai najokini tooko nalaikino atooko shai ore taata noshi kata duo ake kigira airiang ajo kanyoo toi naibung taata entasat naibung mokure toi duo eetae fulani Ai, Yesu. ijo kitua Etu hit. hit ajo kiji mokure eetae ngai toi jito ajoki fulani toi ikija pa Joseph Pirei Orpayian lino. metii toi najo kanyoo pemetii najo tung'ikiaki naa ijo keyieu Ekondamuno. najo mama tung'ikiaki Iko sawa. tung'ikiaki itu comprehend at the moment ajo kanyor taataase kai iko peemekure etii oltung'ani likitung'orote nai tadekenya saa 11 ore inakata naa around saa 6 kigira ajoki mekure duo etii ilo tung'ani enakop ai kajo after 5 minutes narikino taa keon ajo kai atii naishir oleng ore ninye entoki nadamu nainyaaka adamu nolong naa katadamu ake ajo ayawuaki endaa teipa Mekure duo yiolo mokure duo nanu ayiolo enatii mokure ayiolo pii ore ninye amu etu ake wana habari the same day eewuo likae mwana habari oji Peterson Githaiga ninye layewuo awosh empishai inakata ore taa inakata idipaki duo aiputa vyombo vya habari eji kitara the most wanted thug ore inakata naa councillors naa peetai meeta apa MCAs ore orkansolai ole Ntayia nejoki vyombo vya habari entapal ilo omoni tenakata oltung'ani lailo nemethag Yani would they kill ka au si wange interrogate kwanza hawakumu interrogate kabisa kero duake ncho oltung'ani oitashe kajo keeta ba wazimu ama teneyieu engari era ninye kama ni tag ama ninye oltung'ani oitashe nemekwetita and he was not even armed meeta nye ngudi meeta nye anything nje ake nyitu kegira ake aitasheyie kegira aitashe aanyu matatu so erishata nagol oleng nejoki ilo tung'ani entapal lelo omon nejoki ino orkansolai entau nena headlines nipikita radio nipikita engazeti entau amu molapurroni ilo enkerai enakop ina naloito duo ninye esiai netu nalelo le flying squad egira asuj engarri enye neinepu ake ninche oltung'ani oitashe itu ninye ikilikuan anything nitu sii ekwet amu ore peeponunui adumu osesen teina ake stage etudumuaki neeku mekwetita meeta anything neeku embaye duo apa ina name embaye nairushi oleng nilo community development nitoke advert lebugu advert era organization naji Compassion. I know Yolo Compassion? Yes. Ewo kuna Compassion enakop duo matejo at least akenya nalo 2 or 3. Ore nakata peeltu Compassion nang'asa aku committee member. Amu mekanisa noshi lotu Compassion naku committee member. Ore peiteruni ai recruit nkera najoki committee enjoki ala aku part time teacher. Amu atudung'o yie 9. Nala aku part time teacher. Ati la inakata school enaduo school 205 or 206 enaduo school nagira nanu aisumare najoki Compassion enjoki esiai. Wow. Paku part time teacher. Saturdays no shari kono ngera Compassion. Oh. Saturdays ake. Na peji part time. Ora inakata na encharo 500 ormushara. The whole month. Yes. Kage mamangu that was a lot of money. Yes. Yolo inasharo 500 kaipanga. Ninye tikit, ninye lunch at school day. Ninye ntoimo. Tenero ruara, wage yero ruara. Ningor enkai na yeuna. Ningor enkai lotau. Nebol ngulie mayianat. So, ore taa inakata ara part time teacher. Nepuku ena advert. Eyeuni accountant.
Na unafanya? Naasita nanu community development. Najo naa kai-try ake. Ena anyok ake siyie ng'uraa naa katum. Nai apply dii sinanu. Nai apply. Otia kuarta siyie. Form 4? Le form 4. Nai apply the form 4. Nai apply ronguti transcripts naidipa ataasie exams ena naduo community development. Was community development one of the qualifications? Was it like ore do qualification? Accountant courses. Yes, accounts courses. Oltung'ani oyiolo duo airorie ntoiwuo for example, araki interact onkera vizuri, oltung'ani otajewuo. Kaata naa nena. Ara qualifications. Oltung'ani social. Naata nena najo naa kuna lotie. Nebau enkolong e interview. Nikimpoti? Na shortlist nye kwanza. Najo tenang'as ake duo nanu shortlist. Hiyo nimepata. Matabai ake nanu ena interview room. Kayiolo ake ajo kalo Enkai aret. Na shortlist nelimuni duo enkolong e interviews. Nalotu amu Nairobi nakata atii amu amanya inakata ewueji nejo Pumwani nakata atii hostels Pumwani. Nalotu mpaka olturoto. Niteruni duo interviews naipoti sinanu. Kadamu ajo likai PFK partner facilitator aboji James Mbilei hoo nemekure apa sininye etii. Ore lotu ake najing'u ake nias duo oltung'ani enoshi pookin nias te interview. Joki toomonoki yiok amu ina naata ene kwanza amu it's a Christian organization. Naomon. Iruma nojoki Enkai nchooki esiai. Atang'asa aomonoki kuna kera compassion. Naomonoki sponsors. Naa kaata naatoi know-how e compassion amu kara part-time teacher. Wow. Naomonoki Colorado office amu ine duo oshi etii headquarters. Ore peekijo imen nejo Lembeleshie. Iyiolo taa ena nashe esiai I think this is the right person. Neton taa toki nteru. Mungu ashajibu. Eton toki nteru interview. Kore documents inonok aishooyie duo. Ore taa nye nabo kitodua ake nye nabo kake kama taa amu accountant kiyieu. Niasita yie community development. Nadolta maths ajo itii apa abori peno te mathematics. Najoki neja etiu kake kaidim tenaitodoli. Ildaikani ake te wiki ashu. Tenatum oltung'ani lai orient naa kaas. Sawa. Naidim nanu nalo. Niliki ake esipata. Naliki nanu esipata. Nalo nashuko Nairobi. Ore teipa kitii ake aji hostels. Ngulie ladies naoshokini esimu. Najo kadumu ena simu ashu madumu. Nadumu. Najoki director apa ile project. My sister. Guess what? Najoki tiakaki duo ake entoki nabo. Najoki noto. Naiteru inakata ayiolou ajo ketii taa ninye Enkai. Nanu ena nanoto esiai. Eton ninye kagira aiteru naitoki taata flashback enapa nyamali pookin enapa loss ina safari. Nadol ajo kaata yie tanya Enkai enkipirta. So najoki eniaku noto esiai and you are supposed to report on 1st December ila ake le 2007. Yeah. Hiyo time ilikuwa lini? Ore inakata na October. Niaku aishooki na 2 months ya ku prepare na shift from Nairobi alotu ang. Wengi suma. Amini. Neganyu nake nalo school. Nalo ewueji apa na Siko Plaza. School naji Kisui. Nalo najoki mwalimu duo director anoto esiai. Na kagira shift from full time to distance learning. Najoki metii enyamali. Ogera apa distance learning. Kera apa na distance learning. Nera nakata na online. Distance review manuals booklets ikinchori sapukin. Nakata? Najoki ira comfortable meretu makalu asi endamara najoki and I shifted nalotu taata. Nilang? Nalang. Wow. Nashukunyang. Arara na rakari esiai. Hai si Mungu ni mwema.
Mungu ni mwema. Naiteru esiai nakata. Naitengeni accountant. Naitengeni na accounts pookin, cash journal. Tokitin apa naji cash journal enkituaa buku sapuk. Eninko ni balance sheet, ni balance cash at hand, cash at bank, money in, money out, expenditure. Na mayolo ra mathematics. Mayolo ninye mara ninye chochote. Budgets. Tobiri budgets amuya kitobiri nake budgets FY. Jaja kulole serikali. Budget mzima milioni ni budget mpaka ni balance budget. Karudua ngai, yani Mungu amekuangalia tu akasema yani ukarudi shule after 8 years. Ukavumilia baridi vitu zote ni kilo tu alaki. Exactly. So naitengen ilo project director olalashi sida yoleng narama yanake sininyankai na ya through na yolo imagine nyagore budgets aine kepo yairudwa ronkulie clusters budgets nikintobir mbunga saidi aibunga pi ore cash journal kasafi midol ninye juti engitiweji ji errors meji kana monthly report ni balance kila kitu ni balance. Wow, imagine nikilaki mpisa hii sida ayore na ina karaka laki mpisa arabola account amara naba mara account mayolo ndo naji abola account benki miyolo ndongani benki miyolo anything miyolo no pay miyolo no NHIF mitiye taina gara nikipiki na statutory deductions for kiniti ngadu ta dosi yeki yolo serikali yana do isaidia alagi lungana yore na gara na itawe ngerai the public school na private kerai ai. Wow, Etaure ntoi wene yera sawa era comfortable para sinano. So nikiendelea raina nejia. Then eronda kina kare ngangangati ngango ntoi wene. Ore kana yejito babali no ngira ya bulu ore ntoki naishori enkai enashe oleng ore opendang enang duo my late husband itu atinyala yo uhusiano tangu 98 mpaka inakata itu akatinyala yo uhusiano ore enkerai ei teniken sukul nelo inangenye ni treat vizuri kenyor ngakuya lenye nenyor uncles lenye na unfortunately ore na inakata ipasa sinya mother in law. So nyaka sidai isho relationship kaisidai relationship kekiparana nilo basi na nitoki ajo kaloki amankayang karoto no bake najo katon nabulu vile bake natejo bake la bulu peshuko nashuko ore 209 nishuko sasa nashuko 209 ukiwa na kazi ore 208 najoki my father kaitaka nanu kayu nashuko nyaka yuna la yali do baba ala ajoki kagira nanu ekaja ashukunye she aikunari ake duo nejia enkiguana orpayian najo papa meeta enkiguana kejo duo nye kentoki nagol naitokini aponu netoni nirori najo kejo pikanapisho kajo kedo duo apa naa kegol amu from 98 mpaka 2008 and 9 hiyo ni miaka mingi almost 11 years. So najo kalaka ayaya ila ayaya shomo nala ayaya papa father in law yewe enkerai yeye najo ewo na katodua ajo atubulua atengena nanoto esiai yara kaidim aingura keon naidim aingura sinyeyie neeku kata kayieu nalotu najo metii enyamali uwa akeyie amu eton apa ketii ntokitin inonok ton apa kiyata erishata ino metii oltung'ani owa erishata ino na kaitodol enijing enimany eniaku enino and that was it tenkoitoi ake duo nalelek metii ntumoritin at least niende when he's still alive. Yes. So nalotu na embrace oleng ore ninye nkaji naiwaji ninye la reshataka. Wow. Yes, ninye la reshataka father in law nalotu neiteru maisha kegol duo amu kitoki ni memories angejuku amu ore naitii enkang'inyi naidol anaa juru ita comfortable ita enkerai nang kako nanara nikintokini aponu aitadamu ajo ira engoliai maana amu inyaka naku uko sasa independent. So nalotu taata nashet enkangai nikitoni nikinkunari nejia nebulu enkayioni ometumurati. Wow.
Ore 2015 nelotu taata KAG. Ore na between nakata paidip sukuul nalaikino ainyaki ashomo aendelea tenkisuma. Ulifanya diploma? Diploma kataasa. Mayieu apa nadung, kayieu apa nashomo degree naendelea. Kake ore naa inakata emaeu ashuko kang'ae naing'uiki ang'. Nayie pooki toki. Nadol apa ajo kai-strain. Neeku kaitoki nai adumunye alo aing'ua enaang' ena shetie eton aa ng'ejuk eton metii toki. Naitoki alo noo Nairobi enkisuma nadol ajo elelek ai-strain. Katumoki apa tidia ang' omama amu ang' natii natung'uoki emama enkerai opooki toki ai. So aisho naidileisha na ina naimutieyie ina. Nesheti KAG. University. Najo aikenita taake Enkai. Ore peesheti kajo kara 0012 nanu ene 12 tina university. Shomo aijoin? Nalo aijoin nikisuma. Ore 2017 netaa kaidip namuoyu. Namuoyu oleng. Nitoki aaku na setback tena. Naitoki aidileisha ina pii. Ore ishiwua ake maybe after 3 years nitoki final nelotu COVID. Hit COVID 2020. Nitoki finance yiolo ajo etaruoyie economy Kenya inakata tulikuwa tu kazi. Yes. Ilikuwa tu kazi. Ayeu aing'ua atung'uayie sasa Compassion 2019. Iliisha kazi? Haikuisha. Nanu ake natung'uayie esiai. Nilitaka sasa kwenda into other ventures. Ore naa pelotu COVID niaku jo mara stable financially. Nikintoki atoni kidogo. Ore naa from last year naiteru ajikusanya tena. Najo kayieu nalo aidip. Yes. Kayieu nalo aidip enapa degree ai. Amu aiterua. Nalotu. Ninye aidipita tenakata. Wow. In fact, ore tena semester ndio namaliza. Pai graduate ake telari tenaisho lairoriani sidan. Nigira aas eramatare? Nagira atii naake tenakata gira aas eramatare. Jeff. Yangu imepotea. Niaku atii taa tenakata Gira aas eramatare ino. Gira aas eramatare, ata ukulima. Tokitin nijo nena. Ulitoka ndio uingie hizo ukulima biashara. Kake naitoki ake aton aitoki Enkai amayian tesiai. Naitoki atum enkai siai 2022. Niaku atii tenakata county. Wow. Kama? Atii county ana administration, citizen participation officer. What? Hey, congratulations. Ashe. Yaro mumengai. Ninye rwaya longoli. Ninye. Wow. Ninye oleng. Sasa kesi ya mzee ni suju mpaka ni? Kitusuja akeyie. Kitusuja oleng. Ama tipika orkesi? Kitipika orkesi. Nikitipika orkesi la kajo ketinyikayie apa sininye esiai enye. Kayiolo ake ajo ore tenkata Enkai naa ki compensate ake. Hadi saizi tu compensate? Itu compensate. Ai kanyo? Ebaiki duo apa naa yiok nitu esuj duo aitabaya musho kake etinyikayie apa oleng. Entusuja amu kelak intae sirkali? Kelak. Kelarin? Kesipa. Kelak. Wow. That was very, very sad. Yes. Alafu niponunu aku yara tolturur longolia? Mikiata olturur longolia. Kake kaata oshi olola. Kaata olola oleng. Le widows. Amu kayiolo naa nanu enaing'ua. Nayiolo tenakata challenges nagira widows aimaa. Ayiolo oleng. Pooki duo eniko kincho yiok Enkai enashe amu ore tenkop ormaasai nebaiki nemeeta widows challenges nijo naata loreren. Ngolia ena siai nai naa tenelo orpayian nikiuruni mali ashu nikinkajai message etii enkop ang' ormaasai. Message mayiolo duo enaa ketii ena enetii naikuti. Neeku etii ake duo kuna kulie golikinot oshi naimaa Ngolia. Na tenemeeta nayo engolia duo oltung'ani onyikita ashu oltung'ani oliki nayo enyamali enye nelelek ake ki overwhelm embaye nagira Ngolia aimaa. Yes. Amu imaa naa ake siye ntokitin pookin nagira iltung'anak aimaa nagira ntomonok naata irpayiani aimaa. Tanaa challenges oonkera keimaa ake sinche Ngolia. Naona tanaa hali nagol economy the same
keimake sinche. Yes. Neeku enemetii oltung'ani naaji duo nyikaki peisho moral support, nisho emotional support, naa kelo naa kegol. Yes. Kegol oleng. Wow. Wow. Your testimony is very, very, very powerful. Amana kitung'ayioki iraki ninyok mpaka saizi ko county. Wow. Kanya aji indim atiaki iltung'anak lake na idol ajo they are just lazy. Meyieu nemirare meyieu nenyok. Keyieu ake neton metoduakini labda huruma. Meyieu ninyororo oltung'ani anyok. Kanyo naaji joki nisulaki ninye nalelero unasikia mtu akona depression. Nemeeta nyamali sapuk. Because if I try to listen story no oba ni maje kake yovakamaki. Kibidi. Amu metii olikae tung'ani liking'urrie. Enkai ake naidim aing'urrie oltung'ani. Teniton pee king'urrieki. Enkai ake nikindim aing'urrie. Piinyororo oltung'ani ninyok. Kang'as ninye naiterunye enkolia. Ore piaku enkolia nememusha maisha. Meninye, memusha maisha. Nitu apa iyieu sii oltung'ani piaku. Embaye ake nataasa ninepu keon itii ina hali. Paa teninepu keon itii ina hali niton teine. Miton nyototo ake niare enterit, ina terit embatatata amu itaa naa likae tung'ani. Ninyototo nijo kai aiko. Kitung'ie ake nkera oltung'ani. Kai aiko paitoki aendelea tenkishui. Meji ore amu mekure duo etii olopeny enang etaa keikeno enkang arashu keikeno enkarna enye. Ategol ateme ninyototo. Kake ore enaisul Enkai. Amu ore taa teng'eno ino mindim ata nchoo duo ira arriyia nigol. Niata nye nai mpisai. Baiki ne karsisa orpayian lino. Ebaiki nikitung'ayioki ake. Kake tenemetii Enkai, enitu eshulare Enkai nena pookin, meeta ake mindim oltung'ani. Ore tooltung'anak ooti, iltung'anak kutiti, kesidai enyuata. Kelo ninepu enkerai ake duo naa ebaiki neeta ntoiwuo pookin, kake meyieu nkera nenauru. Meyieu nkera ina determination nanyuata. Na nijo kanyamalu tenakata pee manyamalu taisere. Meyieu ina. Keyieu ake ninche nkera enkishui nalelek. Meetae enkishui nalelek. Lazima piinyototo ninyok. Neyiolou nkera ajo meboitareki ntoiwuo anaa ake sinanu paatayiolo ajo itu aboitare orpayian lai, nitu aboitare ntoiwuo ainei. Kake nitu apa anyok, tenitu apa ashuko ina sukuul, tenitu apa anyorraa ina aibu. Ore inakata amu atorikine nyitu ajoki, nekweni. Iltung'anak? Kai enyototo alo oltung'ani otabanji. Kaa kisuma elo. Mirori duo yiolo saa zingine. Meeta eneloito. Enkiush Nairobi. Enkiush oloito te Nairobi. Kake najoki Enkai nchooki mai prove wrong. Baadaye taa peepuku results nteruni ajo shie. Ore ninye pee ore enakata ena multipurpose kadamu ajo kaipotoki. Peelotu ena multipurpose ena adult education naa puoi ai interview. Anaa naapa aiteru apa aisumara botor. So, niyo ndarara anyorraa ajo shie kumbe kidimayu. Unaona? Ore through that kaidim atejo etii iltung'anak kumok oleng oitu tesiadi nanu botorok. Aisuma lero negira aisuma tenakata. Aiset ake ninye example. Kake ore inakata igira aiteru metii entoki nikining'u nemetii oltung'ani likidol nemetii oltung'ani likiyiolo. Kake enda mbele. Shomo akeyie dukuya. Mintasha oltung'ani tine. Ata enidolta ajo metii entoki amu kelo naa melio entoki nakata. Kake mikintoki aata nkonyek ene kiata. Matodol enelakwa. Amu enitu apa adol enelakwa, enata ake tenakata ara ntasat ake duo natonta nemeyiolo aitoki. Kake atayiolo ajo ketii entoki naideposit Enkai tiatua nanu. Naa ninye atejo matonie. Kainyototo aitau. Neton ake agira ajoki Enkai teneton eeta enkai toki niata. Tenanu amu ayiolo ajo eton itu idipakino tenanu Enkai. Eton eeta Enkai bae sapuk. Naaji Enkai paitaas. Naa tenkaji enye aitaas. Naa toosiaitin enyenak aitaas. Neeku ayieu ake naitukuj iltung'anak pookin looti orbotorok. Peemegil ake oltung'ani tau. Baiki netii oltung'ani tenakata evi enkoliai araki likae tung'ani ake. Lodolta ninye enkishui enye vile apa nadolta keon inakata 1998. Ajo enaiminaro kong'uti. Tayiolo ajo ketii olaitoriani. Nemetii akata entoki natarruoyie. Nemetii entoki nagol tedukuya Enkai. Iruko akeyie Enkai nianyu. Wow. Lelarin litotona ama ele maris
Tanakata lorpayian lino. Itu apa inakata piilo enkang oltasat ejo atarudi. Itu ejo. Na kayieu ake naitoki eko. Kayieu ake naitoki apik mkazo. Metamayian Enkai oleng. Metamayian Enkai ilo marei. Amu metii obo. Metii olotejo melotu. Ore paalotu naa waitaka anaa oltung'ani le maana oleng. Waita lopaasha lai pookin anaa oltung'ani le tipat. Naayanyita. Na nejia etiu nkanashara my late husband. Ayanyita. Eewuo naake sininye my father-in-law nelotu sininye ayeng'iyeng'a. Neeku naa nikitoni ake tosotua. Metii oltung'ani laitanyamala. Metii. Naa nejia ayieu najoki irkulie mareita. Ore ake tenelo ning'uari nkera kutiti amu kiasa naa ninche kuna tokitin amu abori enkolong kiti pee mitanyamali ake. Amu ore nooshi orkiyioi lenkoliai naa kelo naa asioyo. Kesioyo alo nkiyia Enkai. Mesioyo alo dukuya onkonyek Enkai. Neeku ayieu najoki iltung'anak lang hoo nemesapuk tormaasai. Mesapuk enkinyala tenkop ormaasai toonkolia. Embung'a entubulu najoki kanisa amu kanisa nanu nayaua aimenta piibung enkolia oleng. Amu nakata nye metum stigma enaduo toki. Yiolo ajo ore enkolia na idol ake keon anaa juu ake yimurrie keon. Idol ake yana juu ira odd one out. Tenelo nye pijing atua olturrur loontomonok naayama naijo ake yie. Totona toi. Totona siye. Yes. Totona na belong to the community. Yes. Ketii. Kelo netii. Naa kelo naa oltung'ani isho keon. Mukelo ake nejo oltung'ani maata nanu. Apana. Meyieu netum oltung'ani ina damunoto. Kayiolo ake ajo kweli maata kake kaata Enkai. Na ore ake entoki pookin naidim entomononi naata orpayian ataasa indim ake siyie ataasa enemeeta. Ninye ake duo lemetii ine. Ina husband figure ake duo nemetii. Kake ira ake likae tung'ani onyanyukie likae tung'ani. Neeku etaa in-laws lainei supportive oleng. Itu nanu adol entoki natapaashari in terms of inheritance meeta nanu entoki natodua natapaashari teninche tenanu. Mungu awabariki amu ketii ake duo iltung'anak laa keya nejing'aki intokitin oonkera. Neeku etubulutua apa nkayiok inonok. Etubulua enkayioni ai nedukuya. Ore ake along the way nainyakaki naa Enkai aisho enkai kerai nabo, enkayioni nabo. Neeku ata tenakata naa ilo botor enkayioni kiti. Mungu akubariki sana. Ashe. So 23rd mko na siku ya ore 23rd of June na kajo kiaku next week Tuesday. Na kiaku oshi enkolong na nadamuni enkolong onkolia. Ne celebrate. Neyiolou ajo enkolong enye neyiolou ajo kanong'ai ninche te society. Neyiolou ajo iltung'anak letipat. Nishori nafasi toosiaitin te sirkali, te kanisa, nishori neyiolou iltung'anak ate. Wow, that is so your story is so inspiring. Ashe. Like you can just start from zero. Yes. After 8 years. It's not even 8 of going back to school. Me 8 mami. Amuta tayiolo nara ajo kanu atung'ayie school. 1996. Nakata naroishe. So almost 11. So 96 to 2005. So naona. Wow. Those are many years. Yes. Wow. Kanyo na jimbe matiaki inkera ormasai because mimi naonanga yani nimeangalia sana analelero na lodwa sirmasa ajo yani keunge do sapukin ake na idigo yeti. They don't want to start from zero to going back to school like kiama alafu ndio kifikiria kurudi shule. Imagine ama kama ungerudi ingekuwa ngumu. Eji tena erelelia ninye tenakata oleng. Amu tenajo adamu nena katitin apa kegol. Ore na renkishui netaa ake duo ata duo nye nejito kegol kake etii ake nkulie tokitin naatelelikita. Etelelia. Ore nye enkisuma keetai te online tokitin kumok eewuo technology nemeetai apa. Naona? So analog apa ntokitin kumok. Neeku ore tenakata nkera meeta tenakata enkerai sababu najorie
itu aisuma ata ninye natupuo te school either ketulote either school fees etalaki kayieu naitukuj intoyie ormaasai oleng pooki entoki naata tipat oleng naa enkisuma shomo oltung'ani isumayu teneeta apa ewueji nitabaikia peeton iyata erishata amu eton iyata erishata amu kanyor tenakata nanu ajoki enkerai aata nanu ilarin oobanji netii enkerai naata ilarin 20 najito aimutie hakuna ukubwa mindset netii ina ukubwa amu meetai entoki naji atubulua nemeetai entoki naji atamorua meetai nemetii entoki nagol pooki ake entoki nagol enitu iteruni kake ore ake piinteru embaye naa keleleku yes niaku mesidai naaji tenejo nkera ang mikisuma amu maybe atupukuo apa nanu tesukuul ata ninye nalo kiama metorrono kiama kasidai pii kake shomo oltung'ani kiama iyata entoki naji enino naa ore entoki naji enino naa enkisuma ninye ake nino amu ninye mikintau oltung'ani ninye mikioru kake ore aitoki indim oltung'ani kioru kake ama naata eng'eno natii ene ama nanu eng'eno naata kanyoo naidim atooru meeta naa kalotie pooki wueji najing'ie pooki wueji ore enapa naiveness niata oltung'ani naa ira naive miyiolo ajo nyoo nikibol enkisuma amu I'm very sure nitu apa alo enata mikiyiolo enata naton te village naton aipiti keon naton aimosina niakajito ake oi apa meji nejia mijo oi apa ijo ake ama amu etaase so what ninyototo nilo niaku kidimayu pii kidimayu pooki toki kake teloloiruk that is so powerful kabaye naji kayiolo ajo eeta nkumok itoomon Enkai ake naka kujibu tu very fast nabo kakumok oleng neeku mayiolo ninye ajo kaa nabajo naa mayiolo like kama we enjoy university KAG ni after umepata kazi after umegraduate sidia diploma after nimegraduate huko ore KAG anoto atijinga kati compassion niaku atijinga kati compassion kake nalotu break nakata pajo break tenkaraki atamuoyia kaata nye apa certain condition naishunye Enkai metaa kaidim atejo aishunye Enkai ama ni endometriosis warrior 2 yes so na homo surgery naishunye Enkai endometriosis na melelek sininye ina melelek pii niaku kaata mbaa kumok naitaasa Enkai wow thank you so much ashe tenkaraki ena shakenisho niwo aishakeno ajo kidimayu this is a very powerful testimony yes labda really nule mwisho kidaidip wow ashe oleng Mary amu kinoto enkata sidai oleng na ebaiki oshi na ore ebaiki na iltung'anak kuti shaken nanu layiolo loyiolo shakenisho ai na ketejo ororei lenkai ore te shakenisho nkutukie enye netimiro oloirirua otenebo ilo sarge lorkuo leker niaku kayieu ake najoki pooki ng'ae lainining'o duo ashu oing'ure ena show kayieu ake najoki ntae kidimayu pooki toki tenkai kidimayu pooki toki meeta entoki nemeidimayu tenkai tenikiruk Enkai ore Enkai naa Enkai naibung'ita enkishui oltung'ani mee olikae tung'ani nimikingarakino aelong oltung'ani osiligi loltung'ani amu eningarakino naa kelo ilo siligi tenemutu apa igarakino olorpayian nidol naa ajo ahomo apa aing'uara kiti nemara sinanu atuurori niaku pii mikingarakino ake aitoki mikingarakino ake ntokitin enakop mikingarakino ake mali mikingarakino ake enkarriyiano arashu knowledge enakop araki wisdom araki enkisuma sidan nena pookin kake ore my parting shot maigarakino Enkai naa matotoni tiatua Enkai naa mataanyu Enkai naa matajeu thank you so much thank you too for your testimony ashe mokore lolore enkerai neeta nyoo shakenisho na ikiata Yesu na ina pekiata shakenisho ashe wow olaing'urani le Mary Supet, I'm so inspired by her testimony meeta enemidimayu orpurkeli yoyote ligira aimaa kidimayu piipuku tilo purkeli kidimayu piitobir Enkai enkoitoi tine nitii
Neeku etejo maigarakino Enkai amu ore ake pikingarakino nemeetakata oloigarakino oloitukuruaki. Kore ake pikingarakino Enkai nikitum pooki toki teninye. Naa ore eimu ina shakenisho enye naa kelo Enkai alaku iltung'anak kumok. Neeku be encouraged, shomo dukuya, tonyua akeyie yie kwa sababu ore nabo olong' naa kelak Enkai nena nyuat inonok. Nekincho esinke Enkai enashe tenkaraki ina shakenisho. Ore te pookin nikigira ajoki Enkai metang'amu enchunet amu ninye otaasa. Imagine saizi yani dropa te sukuul alafu nitoki ashuko school after almost 10 years. Ore olairoriani naa Enkai ake neiting. Kibelekeny Enkai enkatini. Ore saa hizi neeta enkang enye, Mungu amembariki sana, neesisho te county. What a beautiful God we serve. Neeku egira aiyioki erishata sidai namayiana, kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau esimu.